Prethodnik moj je rekao neke stvari koje ste čuli, međutim ima nekih stvari koje moram da kažem da ispravim. Znači sad u ovome momentu planovi koji pripadaju za izradu svih detaljnih planova, prostornih planova i svega toga pripada Republici. Normalno to ide potiče inicijativa od opštine i ta procedura ide tako kako je predviđena za sad. Kad je u pitanju ovaj plan ovdje, znači sad znamo da je 2018. godine usvojen prostorni plan opštine Uci. Sada se vrše izmene i dopune tog prostornog plana nakon 5 godina, između ostalog obuhvaćen je ovaj dio lokaliteta od hotela Galeba pa prema Ponti od Đerana. Hotel Galeb je kao posebna jedinica uzet kao urbanistički projekat u okvirima nekadašnjeg starog Galeba i to je za sada ok, iako su bile neke druge namjere koje nisu prošle, ali da ne dužimo sada o tome, u novinama je pisalo, ako treba ponovno će se o tome govoriti. Šta se sad radi? Kroz prostorni plan postoji zakonska mogućnost da se detaljnom razradom prostornog plana mogu dobiti urbanističko-tehnički uslovi, da se ne čekaju detaljni planovi, jer detaljni plan ko zna kad će i da li će neko. Opština, na čelu sa gradonačelnikom i njegovim strukturama, sa ovim sekretarom za urbanizam, gradskim arhitektom, išli su više puta, vrše pritisak u ministarstvo, da se samo za plan od hotela Galeba prema Ponti od Đerana može vršiti detaljna razrada PUP-a i da ti ljudi sutra kad se to usvoji dobiju odmah u te uslove, a da se za ovaj dio između hotela Galeba i Vila Albatrosovi to ne radi, nego da to čeka neko buduće vrijeme kad nekome padne na pamet, kao što ljudi čekaju već skoro 60 godina od projekta Južnog Jadrana do dana današnjega. Više puta je donijete odluke da se tu gradi, to ih je opštine donosile kao strateški razvoj turizma za grad Ulcinj, međutim nekome je palo na pamet, znamo i kome, da se tu ne radi. Zeleni su se ovdje jedan put uključili koji nikad nisu ni bili tu, niti znaju o čemu se tu radi. Čak ironija svega toga, 12. godine kad je pokrenuta inicijativa od strane opštine da se radi detaljni plan po generalnom planu koji više nije planski dokument, jer je on 2018. kad je usvojen prostorni plan, on prestao da postoji kao planski dokument. Taj plan je bio i na javnoj raspravi, i prošao je javnu raspravu, i samo je trebao imao neku primjedbu savjet za urbanizaciju države, odnosno ministarstva, primjedbu nešto na unutrašnje saobraćajnice koje su trebali da isprave. I sve je bilo završeno i da ide kao predlog plana na usvajanje. Međutim, uključuje se opština od 18. odnosno 20. godine, kasnije, uključuje se opština, strukture opštinske i pokušavaju i uspjeli su za sada da to zaustave. Oni su insistirali kod ministarstva da se samo za taj dio tamo radi detaljna razrada, da ovaj dio ovdje ostane. Stručne službe ministarstva su to odbile i rekli da ne može. Ili sve ili ništa, pa da se čeka i za oba lokaliteta, odnosno plana da se čeka detaljni plan. Međutim, uticajem sa strane, direktno kod ministarke, a to smo saznali iz razgovora sa obrađivačem plana i to ću da vam kažem, znači tu se direktno uticalo da se ovaj dio izuzme, a da se tamo da ta mogućnost.